Ehurureji eyo futendeka abahinji nko kubine kubyaro mwani etandikira omugombora ya Nyabihoko kandi yetabirwemo abahinji kurwo mu magombora hamwe na za town council omuri Kajara. So already imana zirenta nache tori hatoga kujirota ekinza rebya nabi nabyo kubirije bitininza kubereka ndeka bibiri no kwantinichire kubiranze kwera byana biza kugenda nza kwa nyine ati nza sibite bibera na nabibera kigere kine bitibi nabe bitero bitayi. Aba batendekerwa kubine kutafataliza ninga shetu jumisa amwana gwabo baba nibenda kutunga omwana mwinji kugira ngo omwana gwanje jirota ogwinice ocheza gwinika buzarebe ibintu byana bingahi bibiri turahamwe hata hankoro yekiti twasehe mitengahi eshatu turahamwe ahanyuma yo mwaka gumana chweka omwana gwanje gurabize gwinejuma nawo eyikweta first harvest nangisarore yo kugira ki yo kubanza buritaji ninyenda rimpereze kilo zingahi 5 za kirini turahamwe so ko kushanga wine ebiti ebyebye byine ogwire bwinji ningashi ebyina amataji mingi no ija kubyongeraho ekirisa buramize 25 nzirisa ahariyo nzirisa omuti ogwina amataji ashatu kwika amataji ana washanga ngo okore bitaje biri kurenga hari 10 15 20 no ija kuongera abunje bwa fatarayiza bamwe abahinja betaburo mu mushomogu borekera amashemererwa mwe twayiga batwegesa twaza kureba kuturije kutunga fatarayiza turazihe nebe yazo nikusa yazwine babutwegesa tiye kubasa kukora omwani nozo mu rutoke uhinga utamufatarayiza oreba kangu wihamu ecyo kurya ecyo kurisa abana. Abahinja aba nabwe bashabirwa kucoka embibo y'omwani oguba rukwenda kubyara omugandi makuru ebitongore biri kureberera empunji bitandikire ehururu yo kuretaho enturana nungi ahagati y'empunji n'abanya-Uganda abari kutura hihi nazo omu district Sinjiro okurabira mu kitongore cha Humanity Inclusion na Grapes of Hope barahamwe n'aba United Nations High Commission for Refugees ningashi UNHCR. Promoting peaceful coexistence and positive social norms to prevent violence against women and girls. So umunsi wacu uyu munsi umutwe w'amagambo uravuga kugira ngo tubashe gushishikariza nibase kuzana ubumwe hamwe twese binyuriye mu muco. So as cultures to organize the functions zetu kugira ngo tubarete hamwe cultures kurwo mu Abanandi bakurwo mu Abahutu Barundi Banyarwanda South Sudan Somali bona tubarete hamwe ba sharing one table ba sharing how their culture where cultures are baziri. How do you arrive at the language being unified? Like the Sudanese speaks the same language, the Congolese speak the same language. There is a definite exchange of ideas. Hone bitongore ebi nibikoze so mugisha kujumirira emize yo kubona bonesa abakazi hamwe n'abana. Abarimu and community members all have a role in shaping positive social norms. Bose bafite akazi mu kutwereka imibereho myiza ningase kutwereka uko dufite kwitwara kwereka imico yacu. Tugambireho n'abebembezi bebyaro ebiri kushangwa mempunje n'abanya-Uganda amshomonkeji. Empunji n'abataka tutura nagiye aho kuba nitusangira ibintu byone mu Butare baturi hamwe ayishomero baturi hamwe mu maziba y'amizi Gasha kwa Elias Rutugusa na Lucy Nwamanya.